Vozi, Nebojša, ajde. Ne, Nebojša, ajde, vozi malo, ajde. Ajde, vozi malo. Sedi. Sedi lepo, ajde, sedi. Pa to je tvoj dubak, to si ti vozio. Sedi, Lulo. Mama, maš. Ajde. Pa pomeri se malo, šta si se ukipio? Ajde, šetaj. Šetaj, ajde probaj da šetaš, ajde. Nebojša, ajde prvo kaži buldožer. Kako se kaže grašak? A grašak? Kako se kaže grašak? Kako se kaže grašak? Kako se kaže grašak? Maša. Ma grašak kako se kaže? Gašaka. Kako? Gaška. A kašika? Gaška. Kako? Gaška. A grašak? Gaška. A krompir? Mujke. Kako? A kako se kaže... Kako se zove tvoj deda? Šaka. A kako se zove baba Duška? Babuka. Pa to papa. Kaži papa. A kako se zove Tina? Tata. A Dejo? Tutu. A deda Đorđe? A kako se zove Saška? Saška? Saša. Dobro. A kako se kaže kamion? Nini. A traktor? Tataka. A kola? Kua. A voz? Vua. A... Kako se kaže kafa? Kafa. A jaje? Jaja. Bravo, Zlato. Šta još znaš? Vrata? Jata. Baš svašta se mi ne razumijem. A kako se kaže jakna? Jaka. A cipele? Iši. A Sonja kako se kaže? Uf. Uf. Bravo Nebojša, bravo.